Hello Mzansi, welcome to Mgosa's Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ugadla koMbali kena ex-boyfriend waMbali Samkelo Shezi ngemva kokuthi uMbali Zamadosha aye ku-interview i-podcast thide laphana lesiyibonile abantu abaningi bayibukela laphana ku-YouTube. Afike egela akhiphe igaqa expose Samkelo kokuthi umyuzile wadlala ngaye for i-content. Mfana makafika kuye akazange amtshele liqiniso ukuthi hhayi phela thina siphushela i-content nje, yenza into zakho nami ngenza into zami. Mfana ufike waqamba amanga wena ngathi uyamthanda kuMbali. Waze washo Mbali ukuthi kuwo wonke lo mnyaka labadate ona abakase bashaya iklofuklofu, futhi each and every time azama ukuthi akhulume naSamkelo ukuthi hayibo kanti thina senda nini indoda abantu labathandzanako. Samkelo everyday bekahlezi amtshela ukuthi ngizama ukuprotecta wena. Uthi ngiprotecta from what? Impendulo akazange ayithole Mbali. Ume-expose-le-ke wakhuluma igaqa letiningi sivile washo ukuthi Samkelo nje bekamsebenzisela i-content lekushiye abantu abaningi kakhulu bamangele ukuthi hayibo lo mfana bekahlala naMbali balale erumini leli-1 bangathinzani bangendani lotho. Kuthiwa phela Samkelo ulala na-cameraman wakhe, singadi ukuthi bekasho kuphi kulala Mbali Zamadosha. So uyaphendula-ke uSamkelo, but uphendula indirect lapha kuma-post akhe ku-Facebook. Uphendula lokhu lokushiwo nguMbali laphana ku-podcast. I-post yakhe yokuqala ithi amalobolo ayi-fake. Okay, yena wayengazi yini ukuthi kwakuyi-content amalobolo? Lokhu kusho phela because uMbali Zamadosha uvete indzaba yokuthi lamalobolo abo bekumalobolo emgunyati, bekungasimalobolo qobo, bekwentwa i-content. Siyakhumbula emalobolweni bebagqokile i-red and white, babanhle bameshile, wafake nesikafu ugele sa-becoming. Uyasho-ke uZimbali lapha ku-podcast kokuthi bekuyi-content, bekungasiwo amalobolo lawa. So uyagadla uSamkelo lapha ku-Facebook ukuthi uthi lamalobolo bekayi-content, yena bekangadini ngokuthi lamalobolo bekuyi-content. Akagqinanga lapho-ke Samkelo Shezi uphinde waphendula futhi ngokuthi abhale lenye ipost lapha ku-Facebook, yona lefundzeka ngale ndlela. Amalobolo siwaplane naye, manje uthi wayengazi kudlaliwe nguShezi. Uthi Samkelo malobolo bekawaplena naye Mbali Zamadosha, akakawaplenanga nje yedwana emalobolo e-content. Uthi yaqake-ke masekathi yena bekangazi ukuthi i-content kanjani. Uthi hayi no, kudlalwa ngaShezi la. Akaqinanga lapho Samkelo, uqhubekile futhi lapha ku-Facebook wabhala iposti lefundzeka ngale ndlela. Kwangisiza ukunqaba nento eqijile. Usho lokhu because Mbali urevealile ulaphaya ku-podcast ngokuthi yena naSamkelo abakase bashaya iklofuklofu each and every time. Bekahlezi Samkelo aqhamuka nema-excuses kokuthi hey angifuni ukukhetha, hey ngiqabangela wena. Kanti kuthiwa Samkelo ulala na-cameraman wakhe. Cameraman naSamkelo kuthiwa njena mathi nelwimi abaphambani, they are even sharing a room. Lokwento abantu labaningi basola ukuthi hayi kokuthi nje naSamkelo uli-after 9 ekungani angafuni ukulala naMbali. Yahlezi amniketa ama-excuse noma ngabe bebenta i-content but bekangayithola bekangamfaka into eqejile here and there. So people are just saying ukuthi it's giving uyi-after 9 uSamkelo Shezi, njengoba bayasho ukuthi yena ne-cameraman wakhe bamathi nelwimi abahlukani. Kuthiwa nje nanyalo baboyi-2 lejozi uSamkelo uze urenta i-2 bedroom apartment, 1 bedroom kuthiwa yakhe, the other bedroom ya cameraman. Noma i-content creator i-content creator lenjani lingaphambani na cameraman azahlale nawe endlini.
people are just saying graze my eyebrows logo. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.